Hallelujah. Sapong salklok Kaitor sunod ini bless klayka. Fellowship kabang ma Jora kabang ma jago klayman ka. Haike tabuk sarik fang Jora haino hai Kaitor special Jora review ka magnang klaylaya. Swrapsa Jora Kaitor bai. Padi time spend kailan Kaitor bai. Ang nogo sok bai drom no fungong kormani. Fiaba norok nogo tong tuti nasingi tong nerok kabang ma tongo. Abun bagi no nogo sok bai drom fano. Jeto time mengkan noita nasing nai kabang ma tong mani ba haino hai lai ba sok bai piuka. Hallelujah. So Jora Swrapsa Jora Kaitor bai. Abun bagi fani kodoko ka lai ba hablaya na. Hallelujah. Kodoko ke Kaitor ni kok ni bagi tiarang layana. Gana elam bakna layana. Hallelujah. Praise the Lord. Always in Simon Thai, they sraying Thai. Fania fang about Subrayung say. Hallelujah. So now, Chini the job mong. They chungjo to ni about the sub Thai the job mong. Nukana kana. Okay, Aurang Azoravo the Chabikna na muchungo. Tangi male omo the chabler panman. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor kaham. Ang beba klaimano Zishuni bishingte Ang beba klaimano Zishuni bishingte Fania fangle Subrayung se Ani fania fangle Subrayung se Nini reca mongobo. Hallelujah. Recapti. Pan katal manai. Declare klaidi. Koshidi. Ang beba klaimano. Zishuni bishingte. Ang beba klaimano. Zishuni bishingte. Fania fangle. Subrayung se. Anifania fangle Subrayung se. Amen. Og buk samatong fano Kebologi ya fano Nang lelogi tongo O subray. Hallelujah. Ang bebang no soy mano Nang logi wo tong keno Shaboke bengui manay O subray. Hallelujah. Wanaya ang wanaya Kiriya ang kiriya Fania fangle Subrayung se. Amen. Fania fang abo Subrayung se. Pok tai kri te cheng Swrapsa ni bagai pano ap fani arni ongkhori phai tai kri. Fania fang Subrayung tawan suk din ng sak mano siu ni Kaitor kri Subrayung kri aro mungsa kri. Nini sima rengma Kaitor ni pan ni buskango kuno pano ya. Nini buziu hunmani tongu hunmani abo Kaitor ni buskango Kaitor ni thani wo kuno pano ya. Aboni bagino kungchuk thaikre. Aboni bagino pride ng thaikre. Aboni bagino ang siu ang rungo mana amahai. Kaitor no kare sak jeng abake ya prisya thaikre. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor kaham. Fadi jeng elamba kruk layana. 1 Corinthians chapter 4 verse 7. 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Okay. 1 Corinthians chapter 4 verse 7.
Tam sijak tong. What do you have that God hasn't given you? Okay. And if everything you have is from God, why boast as though it were not a gift? Hallelujah. Praise the Lord. Or note kaizane koktamo, if everything you have is from God. Tam na tinong kung sug na ne. Tam tong ni kung sug sak nai. Hallelujah. Nang ni rang na tuy kung sug nai. Nan ni zaga na tuy. Nan ni sak na tuy. Tam na tuy nang kung sug na mo chong. Kung sug zane kun fan karible. Tangin kung sug zane kare ke ni kun sug kare. Nang bai thang mo sunamza. Nang zeno tongo ni tongo ni abu sunamza. Mong safano. Yes, mong safano osung saro nang manmani. Nini yafa sok paimani. Nang nugya iben nang baitang. Abo Kaitor naruni Kaitor sunamani. Kung sugzalay mong safano kare. Hallelujah. Praise the Lord. Kung sugzalay mong safano kare. Kaitor riyake manya. Kaitor remani bagay. Tini nini yafaw. Nang baitang mo tini Kaitor sunamzak aboni bagay. Hallelujah. Kung chukthai kare. Mong sasano to'y kokotor satay kare. Tomo kokotor sanaka jishuno to'y shadi. Kung sugna mo sungke jishuno to'y kung sugdi. Yapri shana mo sungke jishuno to'y shadi. Hallelujah. Nini baitang le nang hanay bang zagay yapri shana ta thangdi. Kriyaro mong safano. Hallelujah. Kaito kaham. Abagin fadi sungte pori layanam. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Ang kobrok babren lagana. Kobrok ay pori ke kabang kuno kobrok audience ba. Tebo serai-serai ba yun. So ang bagay kobrok Bible. Hallelujah. Ang pori na ay Proverbs chapter 13 verse 10. Proverbs chapter 13 verse 10. Frungbong tero ni doso tam sijatong. Frungbong tero ni doso. Hallelujah. Kung chugmale wale mung se tu buo. Tamukhe kogbiti kananay roke siyan ganam. Serai-serai ko. Kuno daw nang zagnay ba confuse nang zagnay ba buzi ang zagnay kare. Hallelujah. Tamsa kung chugmale wale mung se tu buo. Okay. Nini pride nini kung chugmani abon nono tebo dobo sa talangi tuniriyo. Okay. Kirima singsaw sa talangi tuniriyo. Ang bagino ng kanadi katangkok no. Buzidi o katangkok no. They always kuplong katondi. Haike kung sukmong nintani shok paigla. They, yes, they tamong kangke ng kanamang tongmani bagay kok biti katangkok kaplay kok. Okay, nangi tongmani life amay kokrok ng kanamani bagay. Siyan ganang a category ng sogine. Kaplay a category ng sogine. Tam klainin no. Tebo pandanay. Tebo tangsaranay. Hallelujah. Kaito kaham. Bini kairok ma hamsak ma. Pai flya. So faidi aboni bagay no. Kung suguhon mani aborok no. Logi siyang taklay. Hallelujah. So puri layan aba again Proverbs chapter 16 verse 18. Proverbs chapter 16 verse 18. Proverbs chapter 16 verse 18. Tam sijak tong komona sekang kung sugraw gelagna sekang tamsi tungraw. Kung sugnay tamo komona sekang je tomung nukzang namone atomung se kung suguhan mani. Amang serai-serai ke pori frengmung. Yes. Okay, silent kajaglia. Hallelujah.
Kaitor kaham. Common sekang ni je tomung. Okay, tamcha common sekang kung sugrau ni sao. Kung suguh mani tamo. Common sekang ni tomung. Nang tomon azagaw hongke common sekang je tomung arsunung tomon ay klayo. Kung sugmani ni manthai hake ba sogui thai boro hongka ke common ma zagaw. Hallelujah. So chunga bani bagina kung sugma rokno chini logi ton thai kre keplai klai thai kre. Hallelujah. Tidam sa kelengna sekang thamsi tungrau. Thamsi ke tamung ke kelengna sekang. Same, abahai no common na kelengna same up kemana sekang. Abang mo chini logi sung klai thai kre. Hallelujah. Pada abani bagin sung tam sa Kaitor bobahai. Tam bobahai ke sawi tong table sung busi layan. Lobong 18 verse 27. Lobong 18 verse 27. Okay, Lobong 18 verse 27. Tam sujak tongaro tam ni henba neng koinene rokno motango. Hageseng tabu klai de tabu kungsuk taikri. Tamsi tung taikri. Okay. Abu chini logi seng klai taikri. Abu rong seng chini life for importance taikri. Abu rong seng okay. Sini faisingo. Sung pahiriya ke sung tonna ni nangnai. Ngi kai de tap tam sungzak. Okay. Aba haken verse sung 27 sung abu nogo. Aga tam ni henba neng koinene rokno motango honiso. Hallelujah. Lobong 18. Yes, Lobong 18 verse 27. Tam ni henba neng koinene rokno motango. Tam ke kung sugnai rokno ke neng kongro. Hallelujah. Kung sugnai rok tini kusukung zaknai rokno kai to tolawat lang itlang. Okay, bini man the borong ke tola category. Okay, verse 27 okong sa puilawo. Tam ni henba neng koinene rokno motango. Neng kung sugya koinene. Okay, ani Kaitor ani bagai beba. Ani thani tongmana ani ya abu Kaitor ni. Ang ketangsa ani Kaitor ni jari. Oba ke neng buziwi tongmani. Abu nono tam klai ke methang mau. Keplayo. Molbrum ni lang mau. Ham sejak kaksang ma azaga telango. Aros hogiru. But kung sugmani ke tam klai. Ke sugui tongo. Piaba Kaitor awa herano. Ke tolati klai tu payu. Okay. Amang jeng. Akung sugu hunmani. Akaba saksak siu hunmani. Kaitor kerinyo ungu hunmani. Abarok amahai tom ngoceng tangtai kere. Hallelujah. Praise the Lord. Proverbs chapter 15 verse 25. Proverbs chapter 15 verse 25. Proverbs chapter 15 verse 25. Tam sujak tongaro 15 verse 25. Subrayung kung sugnay rokni noklo sabayo. Nang kung sugnay bodolo da. Nok sabay kibinay. No. Lama ni tikla kibinay. Because kung tam no ti chung nani ban nang. Tangile kung sugnay ni klay ba. Tamo tong ni. Tam salam ka nang tinisok zara. O sungsaro o je salam za. Abono no borro. Okay. Aroni no. Ang klay huni borok tiklay dong. Nini klay jak na kun pan kray. Kaitor oli klay pa kaya. Nang klay hun man aba Kaitor klay razak no sen nang. Hay na hay. Tasi zuda ko ke punungan na yun. Piaba nini klay mani kray. Biabang Kaitor klay jak Kaitor ni sunam jak. Abo ni bagay no. Cheng ngozagaw verse 25 o. Abo nugo. Subrayong kung sugnay rog ni nok no subayo. Okay. A Kaitor bay razak mani mani kene. Bay thang nang Kaitor bay sunam jak. Te biaba Kaitor ni zari se. Abo se nang arasu kung sugay tong ko. Abo ibarong na tam klay na. Subay kib na. Tam ke. Okay. Randizuk mani. Nok ni ari mari rok no ke kati rui to no. Okay. Abo te kaise ko. Hallelujah. Piaba chungti di sirungi to mantam kung sug mano. Nang to mano kung sug mani category wo hongke. Saiman di nang Kaitor bay subay kib jak na. Kaitor bay tiklay razak na. Okay. Nang kung sugnani odikar kari. Reason ke ning nang bay tang salamjak. Nin ya phaw tong mani salamjak. Nang nugui tong mani salamjak. Bebang no salamjak se. Okay. Nang bay tang mo salamjak.
ambagai senamjak nang mungsasuk no tini kungsuk nani odikar kre. So nang kungsuk ong tiklai razak nai. Kungsuk ong nang subai ki bizak nai. Hallelujah. Praise the Lord. 1 Peter chapter 5 verse 5. Tam sujak tong 1 Peter pas ni paso. 1 Peter pas ni pas. 1 Peter chapter 5 verse 5. Okay, 1 Peter chapter 5 verse 5. 1 Peter chapter 5 verse 5. Tam sujak tong. Norok churai rok omotoi ke okra rok ni thani bomui tong di. Norok bebak no khorok sati khorok sano naina bagi koinene no ri haike khawina di. Oh. Tamni henba elambago haikini sao kungsuk nai rok no kaitor kebengo koi tongnai rok no ke khairogo. Hallelujah. Praise the Lord. Tam sawi tongo jagao. Norok bebak no khorok sati khorok sa. Okay. Khorok sati khorok sa naina bagi koinene no ri haike chumina di ni sao. A koinene no sing tabok angri chumjak. All ri chuma haike no koinene no a koinene no chung chumui na thai. A kaham no chumui na thai. Kathar no chumui na thai. Kaplai no chumui na thai. Haike se khorok sa te khorok sa sing hamjak ma lai nei. Khorok sa te khorok sa na nai man lai nei. Khairo goi man lai nei. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni man nini thani to tong na nang nei ble. Nung abono nini logi to stonya a koinene no. Nini a kaham no kathar no. Nung logi to nos na ya. Sungsani ha kungsuk ma no mangse nung logi to. Ak sungsani shima no mangse nung buskang o to na ni na yo. Okay. Abun bagi nung sabai ki bisak nai nung. Okay. Abahai jaga tangi shogi nai. Okay. Hallelujah. Nung abahai jaga tangi shogi nai. Tamung nai. Okay. Kirima singsa nung bai thang babuno. Aruni ongkor panyan tu wi thang nai. Abuni bagin chungoro koinene a kaham rok no sung tamong ke khawi nadi kanai nadi ni sao. Okay. Ri haike khawi nadi hakau kanai nadi. Tam ni hen bai lamba ka ni sao. Kungsuk nai rok no kaitor kebengo koi tong nai rok no ke khairogo. Hallelujah. Kung chuk thai kri chung koi tong thai se. Kungsuk nai rok no kaitor kebengo koi tong nai rok no ke khairogo. Tam manam sungnen kebengjak mungda na khairok mung. Okay, nung kungsugong ka kebengjak nai nung tomung no. Yes, nung tomung no. Hallelujah. Koi tongnai bodolo. Kaitor sundari tongnai bodolo. Kaitor no ashawi tongnai bodolo hongke. Tamung nai khairok sak mung ab khairok mung no. Nung receive klai man nai. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor belai ke kaham. Okay. Asuk kolok tei kabangma Bible verse tang por na thangla phiaba tini o shep kaham o jora kaham o tangile sing magnang khlai lainani noita wo sengdeli kaitani kokno sereng layo sopungi na layo. Okay, tini kemo borok lifestyle hisabe okay samung shitra namung shitra hai kaba berai layo hai kaba restaurant hin thang layo. Okay, mane kaisa lifestyle mang mabaisa. So bebang no seneng asake well tamnai organize khlai bebang no nung okay nini status no maintain khlai nung ni lifestyle snamung ke kaitani kok khana bagi lifestyle khlai di kaitani kok no supungna ni bagi lifestyle khlai di nini lifestyle tamo prayer khainani nini lifestyle tamo kaitani kok no srnani nini lifestyle tamo akaitani kogo basau ya prishanani nini lifestyle tamo borona hamjakani nini lifestyle tamo borona khairoknani nini lifestyle tamo koroksa te koroksa no okay borom renani respect renani te kaito no ek number position to abos nini lifestyle ke abo busuk zora apply abo busuk zora naithok abo busuk zora hale arate mungsa complain kre sengsa sa simisi aro apply kaham simisi. Hallelujah. Praise the Lord. So aboni bagay na kapang serandi tong thok di kaito nono belai hamjago belai special se. Hallelujah. Hallelujah. Kungta sugdi nini hini kunpan kriya sengsaro tamong ke kaitor wesanamjak nang bai thangse nang nijiniya kaitor wesanamjak se kathang tonge kok salayo tini kaitor ni kok khanai tongo kathang sabni jari kaitor ni jari nini bisunga langma kaitor romani phok subui romani langma. Hallelujah. So a langma se kaitor naroni kathang se kaitor ni jari tamno ti kungsuk na ne
Ani langmani control kare ble ang bufur tamno saimanya ani thani switch kare an thani control power kare an thani remote kare langmani joto remote joto power fan kaitoni thani ose. Praise the Lord. Hallelujah. So abuni bagay na kungta sugdi mungsa sung tui proud feel ta klaidi proud na musung kung su na musung ke kaitoni tui chungdi Jesus Christ na tui chungdi sadi ani Jesus ni jare ang kathar ani Jesus ni tui ba yang kathar ani Jesus ni bagay buzak abuni bagay ang tini kaham bini bahan sekak zama bemarang kare kya ani Jesus ani bagay big rang pa kya abuni bagay ang kana abuni tui kung sugdi ani Jesus ani bagay tui kya mathang zap mung tabani bagay. Hallelujah. Praise the Lord. Obo nini lifestyle kaya. Obo na tuin ng kung sugdi. Amen. Hallelujah. Kok sana mo sungo chiri kok nga Jisu na tuy shadi. Hallelujah. Mungsa sa rang no tuy chiri kok saitang kaya ni. Rang. Okay. Nang kare ke kun belo sa kare. Okay. Abo ni bagay ni borok tama bagay si rang. Borok tama bagay si samu nung mo zaga sampati. Obo ni kun belo kare. Okay. So abo ni bagay kaisa kereng lai sanam sa pula sengsar sanam ka nono sanam ka. Tangi sengsar pula sanam ka sengsar nang tonga nango abo ni bagay saitana nango. Amo Kaitor bebak errands klaika. So abo ni bagay na sengsar Kaitor be sanam za Kaitor ni control. Abo sengsar nini bagay tor ko gya. Nang tor ko abo bagay sengsar pula sanam za ko. Okay. Pula Adam no sanam ya Eve no sanam ya. Pula sengsar sanamo bothai bulang malmata. Okay. Abo sanam za ko. Abo ni gya gulo sa Adam te Eve no sanamo. Reason tamo mane kini importance ya. Mane kini ni malik. Adam importance ko amo bini bagay pula ready klaisa ko. Hallelujah. Praise the Lord. Sengno ko korsa minister paina ka lama poriskar kaisa ko. Okay, bini kabang ma banners rok the pawi nai tho tok klaisa ko. Okay, tangi lama nai tho tok klaisa. Minister phai tongo. Okay, chief minister hai ka ba PM prime minister okay phai tongo. Amagi sabsutra klaisa ko. Important sabo jaga ba prime minister lama de important no. Sabsutra klaisa mada no. Chair kaham abada no. Hai ka ba kabang ma hotel hai ka ba lama hai ka ba kabang ma je sanam jang abo the importance no abo importance ya je phai tong ne PM bo importance bini bagay lama sanam jago bini bagay abo sajuk jago aka sab importance prime minister important je to bo phai tong bagay lama sanam jago bo phai tong bagay traffic clear khai jago bo phai tong bagay kabang ma decoration khai jago bo phai tong bagay chamung kaham song jago. Okay, importance sabo je phai tong na prime minister bo important ambagi lama akorok sanam jago amang bagin tini sengsar important sabo gnangs important nini bagi sengsar sanam jago nini bagi se puila sengsar Kaitor sanamo bothai rokno sanamo mal mata rokno sanamo bebag no sanamo sabni bagi nini bagi nang phanya nai tong kabuni bagi nang sanam jagna kasui tong kabuni bagi bebag sengsar sanam jaga ready afro no Adam sanam jago te amno Adam ni thani ya fari resa. Okay, lama ready sabsutra klaizaka decoration paikya bebang ready awon porsi PM sok payu. Okay, sabuni bagina nang obono srai ni nang sengsaro tamne importance nang se importance nang tangi importance Kaitor non importance nam ka nga tabu Kaitor non importance nam ka nang sabuni importance renai Kaitor important kalele Kaitor important ko ngini life Kaitor tu kung sukdi sengsani mane khniya aboni ni bagi sanam jakmani se nini bagay sanamjak mani khnin tui nung tam kung sungna tong nono sanamnai sengsar no renai nini bagay bebang ne arrange khlaine Kaitor no tui sinung kung sukdi bono tui sinung ya prishidi bini mungno sinung kuchu khlaidi sengsar hanya asugita tongdi nona asuk thung hai ka ba tamnai hain pok sengsar sagni musung di tong thung ne Kaitor sanamya bini mung kuchung thung aboni bagay se aboni nini ani life belai special Kaitor be sanamja Jora Kaitor ni mungno baboni mungno kuchu khlaidani hake Jesus Christ te kothoma kaham ya farka kothoma kaham no lukuni thani tunuri nyani tini kama borok saimanya ko bini sumsong na karjaka kama borok saimanya ko bo kathar category wo muthang jakna ni juggo bini hamya hamri rizaka kama borok saimanya ko age nini ani duty nangang saiman kable sawiri nyani nangang buji kable buji mono tuniri nyani. Hallelujah. Nini ani duty kothoma kaham no bakani abai thangdi sengsar gnangai hini saw kothoma kaham tuniri nini ani duty tabo Jesus tu salai jakmani kokno te correction thani tuniri nyani apply ka thang kokno ya fariri nyani obo nini ani duty. Hallelujah. Sadi Kaitor ana hamjago. Yes, Kaitor nono hamjago ana hamjago chungno belai ka hamjago nang erengya belai special se. Hallelujah. Praise the Lord. Fadi sengjotra personal prayer o sengjora na laine Kaitor hambai laine noro ana muitu khlaidi ang noro no muitu khlaine correction muitu khlai seng obahakino prayer ro always jora na laine Kaitor ko obahake jora laine. Amen. So tini asung nung siteng hambai tomno okogro nin bang importance
yes oba no bless ka ke hamari klai ke yes obona ngai singi tongmani aba hayin ka ke ba okok jeto nono bless klai ke hamari klai ke ba nini tako boku jati masak bor bok khanawi hamari manteng blessing teng share klai redi hallelujah praise the lord Kaitor kaham